Postoje razne vrste muškaraca. Jedan moj prijatelj je do 30. godine govorio da je biseksualac, tek tada je shvatio da ta reč ne označava čovjeka koji imao seks 2 puta. Također, skoro sretnem jednog poznanika, nismo se dugo videli, čuo sam da je bio u zatvoru, kaže, kako ti uspevaš da imaš seks sa ženama, a da ne moraš svaki put zbog toga da odrobijaš 2 godine. Zbog takvih slučajeva odlučio sam da napravim ovaj online kurs, jer nekim muškarcima je fascinantna pomisao da žene ponekad žele seks, a da na to ne morate da ih prisilite niti da im ponudite novac. Ja znam da vam taj koncept može delovati fascinantno, naročito ako ste programer ili knjigovođa, ali žene ponekad zaista žele seks, a da ne morate za to da im platite. Ja znam da vi sad razmišljate da li to je stadijum daleko iznad onoga što je u mojim mogućnostima sada, međutim da vam kažem, i najveći zavodnici nekada su bili nesigurni i neuspešni. Sve ono što ćete ovde čuti, sva znanja i iskustva koja će biti podeljena, plod su dugih godina istraživanja, nisu pala s neba. Moj deda je govorio kad sam bio mali, sinko, ako umeš sa ženama, na svaki prst ćeš imati po jednu. Što bi bilo prilično ohrabrujuće da deda nije bio stolar i da mu na obe šake nisu falila po 3 prsta. Sad kad razmislim, shvatam da deda i nije bio baš nešto iskusan na ženama, ja sam još tada rešio da to neće biti moja sudbina i evo, održao sam reč, nisam postao stolar. Šta će biti na ovom kursu? Pored znanja koje ćemo podeliti, također će biti i razmišljanja o nekim stvarima koje se tiču trenutnih shvatanja. Recimo, ja nikad ne bih savjetovao klijentima da koriste usluge prostitutki, ali se zalažem da se redefiniše termin prostitutki. Jer trenutno važeća definicija glasi: prostitutka je žena koja dobija novac da bi imala seks sa muškarcem, a koja ne bi želela sa njim da ima seks bez novca. Znači, priđete ženi, da li bi htjela sa mnom seks? Ne. Izvadite novac? Da. Međutim, ta definicija je suviše široka, jer pod nju bi onda potpale i žene koje se udaju za programere. A mi dobro znamo da postoje žene koje vremenom razviju neke emocije prema svojim muževima. Da ne dužimo za prvi put. Na ovom kursu ćete naučiti kakve su razlike u funkcionisanju između žene i muškaraca, šta da pričate sa ženom, iako vam sada zaista ne pada na pamet apsolutno nijedna tema o kojoj biste mogli da pričate sa ženom, također gde i kada nipošto da ne prilazite ženama. Ako imate pitanja, ostavite ih u komentarima ispod, bit će odgovoreno na njih. Ako imate iskustva da podelite, pišite, iskomentarisat ćemo. Također, svako ko ostavi komentar bit će učesnik nagradne igre, na kraju svakog meseca dodeljivat ćemo specijalnu nagradu. Na kraju ovog meseca to će biti kondom. Ja znam da je većina vas koji ovo gledaju u stadijumu početnika i da misle da im to neće trebati, ali ja želim da budete spremni. Nikad se ne zna kada će se ukazati potreba, prilika da taj kondom napunite vodom i da ga bacite sa terase na nekog prolaznika. Budite sa mnom.